Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? I hope everyone good, and I also good. And Mr. Idris and Mr. Ali, how are you? Say something. Actually, this place is very nice. Sea beach and Kuala Perlis. Mashallah. See here. They have a mosque and restaurant, everything. Alhamdulillah, so nice. Yeah, also boat, Langkawi Auto Express one. From here we can see the Langkawi. What? What has been? Why are you laughing? What happened? Very beautiful, huh? Very nice place. Oh, hello, Mr. Idris. See here. Okay, क्या क्या ना like down है तुम. Camera iba okay. Boleh boleh gila tu dia Maria. Three washing down. Tinjana सारा होते. यहाँ tinjana सारा होते. Share करो. Share करिए. Itu di mana bang? Ini ke pantai Kuala Perlis. The way of Langkawi and Kuala Perlis. Here can go to Langkawi, and from Langkawi can come here. This is the way of sea. Very far we can see Langkawi in the forest. Selfie मारा तुमने. Selfie में. Mr. Idris, do you want to say something? Yeah. Welcome. Can lagi काम लागने सुंदर बोया रही है तारपरे आसरो हो रहे हैं फेनी हदी ओ फेरी हो दौला अच्छा फेरी हो दौला ही ओ फेनी मांगला दे फेनी नहीं बुक कर दो फेरी हो बुढ़ो हो इंदलो गाड़ी गुरा ले जाते फेरी दिया गाड़ी हो ये गुरा ले जानी है गाड़ी गुरा हम गुरा ले जा तो अंदर चले दे गुरा ले ओ गुरा माने गुरा बात ना
Araka Hadaria. तुझ्या जे तो बाना गाडीले गुरे तो होई बोलते आहे ना ना माने गुरु आले ना तो तुला ऐक केवढं व्हिडिओ Gura. Oh, naik gura no acha ngati sore de gura. Ade doriya mate ki gura suri bane ya. Insyaallah. Eh, 5 minit lagi ada. Just the high area. Iba honde lagodi fi ki normal. Iba honde lagodi mari diya.